ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kashlong la jong FC menta kalayo bankur jing job ka ba Arsen kinthi hagajing kun I League hagajing kun halayeng dagaba kala penrambiang saya ke Delhi FC da Argo lagawai hagajing kun bementa kasni ka arpu artarik naiweng arja apulai SSA Stadium hagajing kun gi arkan hun ukarim sam ulayo ban banki ya kejat hagakala step ke minute ka ba arpu saw bad ka Delhi FC da kajing kun ting e kalayo banya draw hak minute ka ba Henry Pau lingba Ugara Frawat Henry urang ba ilakai na po kajala ubami syakmat ya Shillong la jong hakiminil ka baprapu ar uprangki buam ula pintikina ya jing job jong kala jong hadin ka jing lawan pelim no ya ka Gokulam Kerala FC ka balabat kum ka nam ladu hadu Arsen bat kini ka jing job momenta kasni kala jong kala kiyo ka kerdan ka basaw ringkat ba ka kandai points kat ba ka Delhi FC ha ka kerdan ka ba Henry ka Shillong la jong FC kan ha banyak kun biang halayeng persya ya ka Tro FC ha ka arpsan terik mentau benai naiweng Kadba ke Delhi FC kanya kun persya ya ke Niroka FC Hasri Bahaini Sahib la arpun nyaw turek unai wiang.